mbere yuko dutangira abanza wumvira ijambo witonze. ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Ubutwari, umurava, gukomera, kudacogora ibyo biranga ingabo z'u Rwanda mu gundagaza abaturage bose umutekano n'amahoro bisesuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bakora buri kimwe cyose basabwa ngo amahoro atembe mu Rwagasabo, ngo igihugu twahawe n'Imana Nyagasani gikomeze kurangwa n'amahoro ndetse n'ituze bidasangwa mu bindi bihugu. Aradiyavu mu kirere turamanuka, inamaza mu mazi tukazi Rwanda, bizakubutaka zikabakashi bakurase twabigishije. Ingabo z'u Rwanda kandi zigizwe n'ibice bitatu: ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka, zirwanira mu mazi ndetse kandi zirwanira mu kirere arizo Rwanda Air Force. Mu kiganiro cy'umunsi kandi kirwana ku ngabo z'u Rwanda gusa zo mu kirere tuyewe n'indege zidasanzwe bakoresha mu kurwanya umwanzi aho yaba aherereye hose, kugira ngo uri kumva kino kiganiro cy'umunsi ubashe kucyumva utuje kandi utekanye. Niba kandi uri mushishika ugeze kuri mwe wa Ozone imfuca y'ibiganiro byiza bicukumbuye, ndagushimiye. Gukanda subscribe kwiyandikisha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byacu bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro umunsi ku munsi n'ubufasha bwanyu bukomeye kandi dushimira. Ozone Info, ikaze. Indege ya mbere tura kandi turaheraho inamba itunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda kirwana mu kirere akaba yitwa MI-35 MS. MI-35 MS akaba indege ya kajugujugu gusa mu bwoko bwa attack helicopters. Ikaba kandi yarakozwe n'uruganda rw'abasore rwitwa Rostvertol, akaba kandi ari uruganda ruherereye mu gace ka Rostov-on-Don mu gihugu cyo mu Burusiya. MI-35 MS akaba indege yagenewe kwataka, gutwara ibikoresho byose bya gisirikare ku rugamba no mu bindi bikorwa bya gisirikare bitandukanye. Iyi ngiyi kandi indege ifite ubutambike bwa metero 21 na santimetero 6, ikagera kandi ubugari bwa metero 6 na santimetero 8 ndetse n'uburebure bwa metero 6 na santimetero 5. Ni indege kandi ifite umuvuduko udasanzwe ubarirwa mu kilometero 100 mu isaha wose, mu gihe yaba iri kugenda ku kigero cy'umuvuduko wayo wa nyuma. Mu bindi kandi bidasanzwe kuri indege ya attack helicopters MI-35 MS. Iyi ndege kandi imbere yayo ibasha kugira umwanya wacumbika imbunda yo mu bwoko bwa twin barrels G23X23 mm cannon. Iyi ngiyi kandi akaba ari idasanzwe ibasha kurasa rundi z'amasasu hagati y'ibihumbi 300 kugeza ku 3600 z'amasasu ku munota. Kuri buri ruhande kandi rw'iyi ndege ya kajugujugu y'intambara ikaba igendana kandi ibisasu biri mu bwoko bwa anti missiles bibasha kwifashishwa n'indege mu kugira ngo ibashe kurasa buri kintu cyose cyaba cyatatse gusa nacyo giherereye mu kirere. Aho ngaho harimo nk'izindi ndege z'intambara zaba ziyatatse. Twinjiye gato imbere yaho cyangwa se muri cockpit abapilote babasha kwicara bayitwaye. Imbere yaho babasha kwicara abapilote babiri. Ndetse kandi kongera kagiye cyitwa multifunction display flight controls n'icyitwa operational surveillance and siding station. Ibi byose kandi tuvuze mu ndimi z'amahanga, akaba ari display ntoya cyane ndetse n'amashusho abari imbere y'umupilote utwaye indege zituma yamenya buri kibazo cyose indege yaba igize iri mu ntambara ndetse zikamufasha no kuba yayikontrola cyangwa se yayitwara. Mu yindi koranabuhanga rikoranye n'indege y'intambara cyangwa se kajugujugu y'intambara akaba ari ryitwa GPS navigation guided system, bifasha indege n'uwitwaye wese kuba yamenya amerekezo y'ahantu hose yaba agiye kujya ndetse n'ahantu yaba agiye kohereza ibisasu cyangwa se agiye kuharasa. Iyi kajugujugu y'intambara MI-35 MS ikaba ifite ububasha kuko yabasha kwikorera ibiro bigera ku 500 mu imbere hayo, byabasha kongerwa bikijwe n'inyuma hayo ikaba yakwikorera ku biro bijya ku 2400. Asi byose kandi indege ibasha kwikorera ibindi bisasu biri mu bwoko bwa 9 mm 120 Attica V-Cycle Radio Guided Missiles. Inoze kandi akaba ari misile zakoreshwa mu ntera ndende mu kurimbura umwanzi zivuye kuri iyi ndege. Ibasha kandi gutwara ibindi bisasu bigera kuri 20 mu bwoko bw'120 mm Unguided Missiles Aircraft. Nabyo kandi bikoreshwa mu kurasa ikintu cyose kiri mu kirere. Iyi ndege kandi igira moteri byiza mu bwoko bwa VK2500 engines. Buri yose kandi ikaba ifite ingufu z'2200 horsepower ziyifasha kuguruka. Tugende ku kinyamakuru cy'Aneza ndetse kikandika ku nkuru ku bisirikare bitandukanye mu isi cyitwa Stockholm International Peace Research Institute Army Transfer Database. Kikaba kandi cyatangaje ko mwaka wa 2019 u Rwanda rwatumije indege zigera kuri enye ziri mu bwoko bwa MI-35 MS mu gihugu cyo mu Burusiya. Gusa kandi ibyo muri zo zikaba zaragaragaye mu Rwanda ku itariki 11 z'ukwa munani hejuru ya stade Amahoro rwa Real Marabirahira ry'umukuru w'igihugu ariwe Paul Kagame. Indege ya kabiri kandi rutunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda akaba yitwa MI-24, nayo kandi akaba indege y'indwanyi n'ubwoko bwa kajugujugu ndetse kandi ya attack helicopter. Iyi kandi nayo ni kajugujugu idasanzwe y'intambara ibasha gutwara abasirikare 8 muri yo mw'imbere. MI-24 helicopter kandi ikaba ifite umwanya imbere wabasha gucomeka imbunda ya machine gun idasanzwe yo mu bwoko bwa Yak B120.7 mm machine gun ibasha kurasa amasasu menshi icyarimwe.
indege ibasha kugira ubutambike bwa metero 21 na santimetero 6, ikagera kandi uburebure bwa metero 1 na santimetero 1, ikabasha kwikorera toni zigera ku 9 z'uburemere. Indege kandi igira utuntu twinshi kuri yo tubasha kwifasha gukora operasiyo zayo neza. Icyambere ni kitwa low speed precious air flow, kakaba ari akuma kabasha gufasha indege kuyikontrola umuvuduko wayo mu gihe iri mu kirere mu ntambara cyangwa se iri muri misiyo. Ihereko kubata kandi ya MI24 ibasha kugira kitwa radar warning antenna, yakaba yaba ari antenne ntoya cyane ibasha gukura amasinyari atandukanye ahantu hose indege ibasha guca, ndetse kandi antenne ikaba yatuma umupira atamenya nimba indege yiwe yaba yafashwe na radar z'abanzi cyangwa se indege yaba yagize amatware y'abanzi bimufasha kuba yamenya uko yakitwara mu ntambara. Indege kandi yabasha gukirwa n'imbunda ya kabiri ihambaye, iyi akaba ari imbunda y'abarose yitwa yak B12.7 mm ya Kushev Bobzov, basha kurasa amasasu ari hagati y'ibihumbi 4 kugeza ku 500 ku munota, ndetse kandi imbunda y'abarose yitwa ya Kushev Bobzov machine gun ikaba yabasha guhindura ibyerekezo mu gihe irimo irarasa bitewe n'icyerekezo pilote ashaka kurasamo. Indege kandi ya MI24 helicopter ikabasha kugira ikitwa infrared sensors cyangwa se ibyumvirizo bibasha gukora n'udukamera duto cyane tudufasha kuri iyi ndege, byose hamwe bigakoreshwa mu gufata amashusho yo hasi y'ikintu indege yaba igiye kurasa cyangwa se igiye gushyira mu gipimo. MI24 helicopter kandi ikaba indege ifite ikitwa radar director unit, iyi kandi akaba ari system yabasha kuyobora ibisasu cyangwa se abamisiri abarashwe, ikabiyobora mu cyerekezo cya nyacyo ibisasu byaba byoherejwemo. Ku ruhande kandi rw'iyi ndege ibasha kugira ikitwa universal block rocket launcher, irasa ibisasu byitwa S5 rockets bikoreshwa mu kurimbura ikintu cyose kiri mu kirere cyangwa se indege yose yaba yatatse mu gihe cyose yaba iri mu kirere. Indege kandi ibasha kugira ibindi bisasu byitwa AT2 Sweater air to surface missiles cyangwa se byitwa Faranga missiles. Ibi ngibi kandi akaba ari ibisasu birutura byakoreshwa mu kurasa ikintu cyose cyaba gerereye ku butaka, indege yibereye mu gice imirongo ikirere nk'igisiga. Indege kandi nayo ikaba yaragaragaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2024 hejuru ya stade Amahoro bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yararimo ararahira. Indege kandi ya gatatu rutura y'intambara itunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda hakaba ari kajugujugu yitwa Gazelle SA 342, nayo kandi akaba ari kajugujugu gusa ni mu bwoko bwa attack helicopters. Gazelle SA 342 helicopter akaba ari indege itwara abantu 5 muri yo, ikaba kandi yakozwe n'uruganda rw'abafaransa rwo gukora indege z'indwanyi rwitwa Aviation Aircraft Company. Ingi kandi kajugujugu ifite umuvuduko uhambaye ubarirwa muri kilometero 310 mu isaha. Iyi kajugujugu y'intambara kandi ibasha gutwara ibisasu byambaye ku mpande zayo biri mu bwoko bwa 4 hot 3 attack missiles bikoreshwa mu kurimbura ikintu cyose cyabagerere ku butaka, ndetse kandi ibindi byitwa 20 mm jet cannon byakoreshwa n'indege mu kosa ikintu cyose cyabagerere mu kirere. Izi kajugujugu z'indwanyi zitwa Gazelle SA 342 kandi akaba indege zatumijwe mu gihugu cya Qatar nibwo zakozwe n'uruganda rw'abafaransa. Izi ndege z'indwanyi zitwa Gazelle SA 342 zatumijwe mu gihugu cya Qatar nyuma yo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2022 ubwo Chief of Staff w'igihugu cya Qatar ari Lieutenant General Salim bin Hamad Al Akir Al Nabit we n'abafatanya mu kazi mu gihugu cya Qatar bamaraga iminsi 3 yose mu gihugu cyo mu Rwanda. Nyuma yo kugira uruzinduko mu gihugu cyo mu Rwanda nibwo mu kwa 10 ku mwaka wa 2022 u Rwanda rwahise rutumiza ubwoko bw'indege z'indwanyi mu gihugu cya Qatar. Indege kandi yakandi idasanzwe itunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda akaba yitwa MI17, nayo kandi akaba ari kajugujugu y'intambara. Ikajugujugu y'intambara kandi ibasha kugenda ibirometero 250 mu isaha, akaba ari indege kandi yabasha gukoreshwa mu gucunga umutekano cyangwa se muri patrouille no kuba yakwikora ibikoresho byinshi bitandukanye bya gisirikare bishyiriye abasirikare ku rugamba. Ingi kandi akaba ari indege ikunda gukoreshwa cyane cyane mu ikosi ry'abasirikare cyangwa se abakomando bo mu kirere mu Rwanda. Indege kandi ibasha gutwara ibisasu byitwa unguided rocket byo mu bwoko bwa SA 80 mm aerial rockets byakoreshwa nk'ubwirinzi mu gihe cyose yaba iri mu kirere ihetse ibintu byinshi cyangwa se abasirikare. MI17 helicopter kandi ikabasha kugira ibindi bisasu bine byo mu bwoko bwa B8V20 nabyo kandi byakoreshwa mu kurasa umwanzi aho yaba aherereye hose, gusa hagendewe ku merekezo cyangwa se cyitwa coordinate. Nongeye kandi kugushimira nivuye inyuma wowe wari ukora iki kiganiro cy'umunsi guca kuri Ozone Info. Ubaye uzi neza indege y'indwanyi cyangwa se y'intambara itunzwe n'igisirikare cy'u Rwanda naba ntavuze, wajya muri comment section ubundi ukayandika kuduha inyunganizi ku biganiro byacu cyangwa se kuduha igitekerezo cy'ikintu twazaganiraho ubutaha, nubwo wajya muri comment section ukacyandika tukazakiganiraho, ukanda like ndetse ugasangiza kino kiganiro abandi. Mbaye mbigushimiye, bifurije icyo n'iryo mu byo mukora byose muhaye muronke kandi kubagena iby'agaciro kuri uyu muyoboro wa Ozone Info. Ibiganiro byacu nakagaruka nawe ubutaha.